rwongeye kwambikana hagati ya Fardc n'umutwe wa M23 ubu noneho ku musozi wa Ndumba ahangani ku muhanda Nyishasha Nyamibingwa. Urusasu uravuza ubuhuha hagati ya Fardc n'umutwe wa M23. M23 irakubita Fardc n'abafatanyabikorwa bayo barimo Wazalendo, inyeshyamba zishyizamwe mu kurwanya M23 zifatanyije na Fardc, abasirikare ba Sadc ndetse abatanzania n'abarundi bari gukubitwa rero nk'abana ku misozi ya Nyamubingwa Shasha ahanga kuri uyu muhanda. Na mukuru atugeraho avuga yuko M23 yabaguye gitumo mu murambushi ikabica rero nabi cyane. Amakuru kandi ava ku Rugamba aravuga ko ubu kuri uyu musozi wa Ndumba imirambo myinshi yuzuye kuri uyu musozi bivuga yuko arabaye Fardc n'abafatanyabikorwa babo baba bishwe ngo n'umutwe wa M23 mu buryo budasanzwe rero na tekinike zihambaye. M23 iri kugenda imanura urufaya rw'amasasu kuri uyu musozi wa Ndumba mu gihe Fardc yateze igico ishaka kubikira M23 mu gitero yari yateguye mu ijoro ryakeye. Nicyo gitero rero Fardc biravugwa yuko yaguwe gitumo cyangwa se itunguwe mu buryo butunguye na M23. Rugamba rugatangira kurema ako kanya. Ubu imirwano rero iri kubera ahangaha muri Buhanda Shasha Nyambingwa. Amakuru avuga ko abasirikare benshi ba Fardc n'abafatanyabikorwa babo batangiye guhunga urugamba berekeza mu bice bitandukanye bitari kuberamo imirwano. Hari n'amakuru avuga ko abasirikare ba Fardc bamwe bari kwerekeza i Bukavu bataye imiryango yabo kubera gutinya urugamba. Na mukuru tugeraho avuga ko iyi mirwano imaze iminsi ibera muri teritwari ya Masisi. M23 n'ubundi ni nyuma yuko yari imaze gutangaza ko ku munsi w'ejo yigaruriye uduce dutandukanye two muri teritwari ya Masisi cyane cyane Imweso. Imirwano ije nyuma yuko M23 na Fardc n'abayifasha barimo Wazalendo bongeye gukozanyaho ku munsi w'ejo bundi mu mudugudu wa Kanyamahoro mu gace ka Nyiragongo mu majyaruguru y'umujyi wa Goma ku muhanda wa Goma Rucuru. Ni naho abasesenguzi mu by'imirwano ya Kongo Kinshasa baheraga bavuga yuko M23 yabiri kwerekeza mu gufata umujyi wa Goma bidatinze kubera ko ari mu birometero bike cyane uvuye ari kubera imirwano. Ibi rero byateye uburakari ingabo z'umuryango wa Afurika y'Epfo Sadc zifatanyije na Fardc, bityo bategura igitero gikomeye cyane kugaba ku mutwe wa M23 ahangaha Nyamibingwa Shasha. Byavuzwe rero ko Fardc iki gitero cyabo cyataho kitaragera ku mugambi bituma abasirikare benshi bagwa ku rugamba ndetse abenshi bivuga ko baba araba ingabo za Afurika y'Epfo n'abarundi. Muri imirwano yaberaga i Kanyamahoro nayo muri Nyiragongo yasize iguyemo abasirikare bagera ku 9 ku ruhande rwa Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa babyo. Mu gihe ku munsi w'ejo nabwo habaye imirwano ikomeye cyane ndetse M23 ivuga ko yafashe bugwate abasirikare ba Sadc nubwo nta makuru yuko haba harabishwe muri abo ngabo mu ngabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo Sadc. Birakurikira rero itangazo M23 iherutse gutangaza mu minsi ishize ivuga yuko yahanuye indege ya Fardc zo mu bwoko bwa drone, indege zitagira abapilote Fardc imaze iminsi yifashisha ku rugamba, mu gihe izindi ndege zisanzwe zirimo izakajugujugu nizo mu bwoko bwa Sukhoi 25 zose zagiye ziraswa n'uyu mutwe wa M23 minsi ishize ku buryo rero zagiye zangirika. Muri iyi minsi kaba iri kwifashisha izo mu bwoko bwa drone cyangwa se indege zitagira abapilote mu kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Ibi kandi byatumye inyeshyamba za Wazalendo zifasha Fardc zivuga yuko nazo ibikoresho byazishiranye ku rugamba kandi ko ari ikibazo giteye inkeke ku buryo bari batangaje ko bikuye mu mirwano mu gihe Fardc yaba ntacyo ikoze mu kongerera ibikoresho bitandukanye. Andi makuru akavuga ko M23 mu kubakubita no kubahondagura yabigenda inabaka ibikoresho bigatuma rero gucika intege nabyo byiyongera muri imirwano bahanganyemo n'uyu mutwe wa M23. Fardc rero ngo baguye mu mutego wa M23 mu gihe barabagabye igitero ku ndiro bigenzurwa na M23 birangira imirwano ifashe indi ntera. Amakuru kandi akavuga ko urugamba rusa naho rwagiye rurangira kubera ko Fardc yaba ngo yaciye ibiti n'amabuye yirukanka ikizwa n'amaguru mu gihe M23 yari imaze kugenda ibamishaho urufaya rw'amasasu. Nta mukuru aratangazwa yaho iyo mirambo inyanyagiye ahanga ku misozi ya Nyamubingwa yaba igiye kwerekezwa cyangwa se niba bagiye kwitabwaho mu bitaro bitandukanye biherereye mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu rero kandi ntacyo M23 iratangaza ndetse n'uruhande rwa Fardc ntacyo ruratangazwa kuri imirwano ikomeje kubera ahangaha Ishasha. Ni inkuru ije nyuma yaho ingabo z'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo Sadc na Fardc bari batangaje yuko bagiye gukaza ibirindiro byabo biherereye hafi y'umujyi wa Goma nyuma yo kubona ko ari kugenda batsindwa uruhenu cyangwa se bakubitwa nabi na M23. Tangaza ko batangiye gukora ibirindiro hafi n'uyu mujyi wa Goma n'umujyi wa Sadc kugira ngo bihagarareho mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Iki gitero rero abenshi mu masasenguzi baravuga yuko ibi mirwano yabiri kugira ubukana bitewe n'uburyo M23 yumvise aya makuru yuko Fardc na Sadc bagiye gutangira imirwano ikomeye cyane kuri uyu mutwe, bituma M23 ikora iyo bwabaga mu mayiri menshi ndetse bayobowe na General Sultan Emmanuel Makenga uyobora uyu mutwe mu bya tekinike cyangwa se mu bya gisirikare. Nibwo bubikiriye igisirikare cya Sadc na Fardc ahangaha ku misozi ya Nyamubinga Shasha, bituma abasirikare benshi bahatakariza ubuzima cyangwa se benshi bicwa na mudahusha mu mutwe wa M23. N'amakuru akomeje kugenda atugeraho ahangaha dukomeje kugenda
tubakurikiranira ku rugamba uko byifashe munota ku munota mu gihe imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera cyangwa se ihindura isura, nako natwe tugenda tugukurikiranira uko byifashe kugira ngo twigezeho byose uko byakabaye. Ubundi imirwano ikomeye cyane iherukaga kuba mu mujyi wa Sadc uherereye mu birometero 27 mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri Kongo Kinshasa. Hari naho haramaze n'iminsi habera imirwano ikomeye cyane, none yongeye kumvikana ahangaha Ishasha Nyamwibinga. Rero amakuru ahari nuko mu mirwano ari yabaye uwo munsi ariyo ari imirwano ikomeye cyane kuko yaguyemo abagera muri 27 ndetse n'abaturage benshi batangira kuhungira mu mujyi wa Goma nyuma yo kubona ko abasirikare bahanganye na M23 bataye ibirindiro bagahunga bagatangira ubwo kotsa igitutu abaturage. Nabyo M23 imaze iminsi irega igisirikare cya leta ya Kongo Fardc ko bamaze gutsindwa n'uyu mutwe wa M23 babuze ayo bacira n'abamira batangira guhungira mu baturage aribo batura umujinya. Icyo gihe rero umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi wa M23 Bertrand Bisimwa n'umuyobozi mu bya politike yari yatangaje ko ingabo za Fardc zabagabyeho ibitero mu rurekerera ahitwa Mushaki, ibisasu bigwa mu baturage bituma biyemeza kubarinda birukana ingabo za Kongo Kinshasa zari mu bindiro mu dusozi twa Nturo ya mbere ndetse na Nturo ya kabiri. Icyo gihe imirwano yari imeze nabi cyane ku buryo icyo gihe abaturage benshi bahungiye igoma. Bertrand Bisimwa yatangaje ko ingabo zitagomba kugumana ibice bibangamiye abaturage. Icyo gihe yagize ati ntabwo ingabo zigomba gukomeza guhungabanya inzirakarengane turebera hifashishijwe ibi birindiro. M23 irakomeza kwirwanaho inarinda abaturage bayo n'ibyo batunze. Imirwano icyo gihe yakomeje mu nkengero z'umujyi wa Sadc ndetse abarwanyi ba M23 bafashe ibirindiro bikomeye by'ingabo za Fardc byarahitwa Madimba hejuru y'umujyi wa Sadc. Ni nabwo umuvugizi wa leta ya Kinshasa Patrick Muyaya icyo gihe ari kumwe n'umuvugizi w'ingabo za Fardc Major General Sylvain Ekenge batangaje ko umujyi wa Goma utazafatwa na M23 kubera ingamba ngo zafashwe na leta ya Kinshasa. Ariko nyuma yaho imirwano ikomeye cyane yakomeje kugenda ibera hafi y'umujyi wa Goma ndetse abasesenguzi batangira kuvuga yuko hubwo uyu mujyi wa Goma isaha n'isaha wafatwa n'umutwe wa M23. Ni nabwo nyuma yaho harashwe ibisasu bibiri, ibisasu byo mu bwoko bwa misile. Amakuru ataremezwa neza kugeza na magingo aya, ariko bakavuga yuko ngo byaba byatewe n'umutwe wa M23. Mbere yaho gato kandi leta zunze ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'i Burayi byo byatangaje yuko abaturage babyo bagomba kuva mu mujyi wa Goma kubera ko hagiye kubera isibaniro cyangwa se hagiye kubera imirwano ikomeye cyane. Iki gihe rero umuvugizi wa leta yagize ati umujyi wa Goma ntuzafatwa, ahubwo ikigiye gukorwa ukwisubiza uduce twafashwe na M23. Nyamara kugeza ubu byose ntibirakorwa. Minisitiri Muyaya cyo yavuze ko ingabo za Fardc zikomeje gukumira abarwanyi ba M23 ngo bari bafunze umuhanda uhuza intara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ndetse zaranisubije agace ka Kiroce kagiranye na Shasha yafashwe na M23. Abandi bakavuga yuko ngo ukunguko kwaba ari ukwikira cyangwa se kwikirigita ugaseka kubera ko M23 ahubwo yamaze gufata uduce twose, kandi iyo imaze kudufata ikaba ibitangariza amahanga ku mugaragaro n'ibimenyetso bitandukanye birimo imyambaro y'abasirikare iba yafashe, birimo kandi nk'ibyiherutse gukora mu minsi ishize yerekana abanyaromaniya babiri yari yishe n'abacanshuro baje gufasha igisirikare cya leta ya Kongo Fardc mu buryo bw'imitoreze cyane cyane ko ngo cyari kugaragaza intege nke cyane iyo kiri kurwana n'umutwe wa M23, kandi ngo n'ibikoresho bagishyiraho byose bikagenda bipfa ubusa ahubwo byigira mu mutwe wa M23 nyuma yo gukubitwa nabi cyane n'izi nyeshyamba. Minisitiri w'ingabo w'ihuriro rya Repubulika Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba ku itariki 5 Gashyantare 2024 yari yatangaje ko inama nkuru y'umutekano yobowe na Perezida Tshisekedi yamaze gushyiraho ingamba zikomeye cyane ngo zatuma umujyi wa Goma udafatwa ndetse n'ingabo za Fardc zikaba ngo zigomba kwisubiza uduce twafashwe. Kora subscribe rero nitarabikora kugira ngo amakuru yacu ntakagucike nyamuneka.